Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Ini guys, kita cobain ini dulu ya. Seperti biasa kayak kita cobain pete. Di sini tuh sambal jengkol guys. Daging. Empuk. Sambal jengkol guys. Ini buatan saya ya. Jengkolnya. Coba ini guys. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga gak terlalu pedas guys. Rasanya pedas guys, banyak airnya ya. Terong guys. Guys, andalan guys, pete guys. Alhamdulillah guys, enak. Petenya juga nikmat. Ini yang enak tuh sambalnya guys, sambal jengkol ya. Jengkolnya guys. Jengkol. Coba lagi ya. Main pedas guys. Ini ya. Aduh.
Pedas guys. Nih sambalnya ya. Sambal jengkol sama pete guys. Sekarang guys. Ini udah habis guys. Enak. Kuat guys. Kuat beres. Strong.
Hmm. Hmm. Ambilnya guys, habis.